Hea te take o te whakahaere kōwhiringa pōti e pāna ki ngā tūru Māori ki rungi te kaunihera ārohe o Waikato. Mēnā ko te nuinga o te hunga pōti he Pākehā. Koera te wero a te kai whakataetai i te tūru o Whāingaroa i runga i te kaunihera nei. Ka rere te riri ki runga i te kaunihera ārohe o Waikato. Mo te pōti mō ngā tūru Māori kei mua i te aroaro. It's embarrassing for them that they've gone and opted for the poll rather than actually have the Māori wards elected and then have 5% of the general population seek a poll. Now, I consider that's a loss of $73,000 to the community as rates, and I think it's not in the spirit of what the general population thinks with how to deal with treaty principles and treaty responsibilities today. Ka tūwhera te pōti hei te 13 o tēnei marama ka kapi a te tuawhā o Paenga Whawhā. I tēnei rā, ko tahi noiho te kanohi Māori kei runga i te kaunihera ārohe o Waikato ki te kore tēnei pōti katutuki, ka kapingata tau tai atu ki te tau 2000 te kaumaiwa. Arā te maunga nui kei mua i te aroaro o te kai tono kaunihera no Whāingaroa ki te whakatū i ngā tūru Māori. Māori make up 1 in 4 in the population of the Waikato District Council, yet their representation is 1 councillor out of 15 in the Waikato District. Ko te waiariki te tauira hei whai ma te kaunihera ārohe o Waikato. Go in support of creating Māori wards, and that means that Māori won't have any more votes than the general population, but their vote for democracy in the Waikato District Council is them choosing Māori for that role, and that's the difference. Ko te mataku o ngā kai taunaki mō ngā tūru Māori, ka tukuna tēnei pōti ki te Marea. Pōtaka Maipi, Te Karere.